Mwega mutegi wa Weru TV marieto yakwa mbitagwo Monica Gituma Kristo mutano Murungu nonoketie nkoro yakwa inkomucokeria nkatho ikumbonokia guntuga na kundithia nkuruki kumbika wirigiro ni bwo moyo twina ruteto rwetu rwa gipindi kira twina kio gia turombe na tukarwambiria na mbere nkaromba Mbega baba ithe omonokia wetu Jesu Kristo ingugukumia na gukwenda gitumi gwa uri mwega na magita jonde no twirite tukarage twigwita baba na no twiga witu mwathani inkunene ya rieto raku no tune ya rieto rainyiri uri mbaga irio tethi bwatu iro kimatuko getu gicitho getu rarwe turaiga inkuromba thaisha na ndi baba kanthari mere rutetorore kwenda mbikia kiriana baku bara withuririte Murungu rukabatethia rukabatharime rukabokiriria nkuruki monto jamane na jainya jabathingatite bu baba na kwenda gwaku ndaromba mbitikitie ngwataniro yaku nganite na ogwo subunde boro gucokerera thari maruteto ruru gatwike kiguni korone ciana baku orie twenera Kristo Jesu mwathani ura umbaga baba ndaromba na gwitikia amen tukathoma ruteto rwetu kuma yukunere ya Luka 15 verse 11 kwina mirau mauntu jegie mutana ura waurite na gucoka kairi kirithe teito yetu yani thimu yetu ya ntuko ya narua Biblia ri mitana mauntu jegie kwirira tukageria kwirira no nturira twiriraga mwathani nakenaga tugacokagira mwathani kairi na njira ewe mwanya muno ruteto ruriuga atiri nteto cia mutana wa mukuru mwega ura waurite na aronora kairi aracoka arauga atiri ng'ani ari na atana bairi na ri ura mwanake arera ithe atiri baba mbagicunci kia rugai kiria giakwa na ithe arabagania into biawe na ntuko inkai ciathira mutana ura mwanake arothorani into biawe bionthe aracietera nthiguru ya kuraja arenyangia into biawe na mantu ja momaramari na amenya kwinyangia into biawe bionthe kuragita mpara imbi nthi eu nawe arambiriria kuthina areta harankombo ya muntu watwire nthi eu na muntu u aramuikia kurithia ngurwe kithakene kiawe nawe nendaga muno kuria masau jaria ngurwe ciarijaga na gutuwa wa murumagia gantu kinya kariku na ri riria acokere kuthugania arauga atiri ai ni nthumba ing'ana cia baba ire na byakuria byakung'ana na bigatigara nani kangu kwira guku ni mpara kangu ukira mbite kiri baba nkamwira atiri baba inde iria iguru na kirigwe ntiagirite kaire gwitwa mutanoku mpethia ta umwe wa nthumba ciaku nawe arokira areta kirithe indiri riria akinyira kuraja muno ithe aramwona aramuigirwa kiao arogea aramugwata nkingo aramucunca na mutana aramwira baba indeirie iguru na kirigwe na ntiagirite kaire gwitwa mutanoku indi ithe arera nthumba ciawe kamuretere ni ngutukire ndongi muno ntuti na bumwikire kimata kiara na bumwikire iratu maguru na bucoke bumwire bugire njau iria noru bumithinje turi na tugwirwe ni kwithura mutano kwa ucio kara urite na nandi akuriuka kara kwite na nandi akuriuka na kara urite na nandi akonora nabo bara mbiriria kugwirwa Bwana Yesu asifiwe ici ni nteto cia mutana ura waurite ni umandiko ja gutwira kwari na mukuru umwe ari na nthaka ijire umwe arenda kugairwa rugai rwawe araumagara naru areta ararwinyangia ni umandiko ja gutwira na kagita kara umagarira na ru Biblia ritwira na aretire nthiguru ira ya kuraja ikwagire mpara inene sana ikwagire mpara na ari na into bia bibiri ari na bionthe na ari akobitumira na njira rete agirite Biblia iri mbitana kambira na ari etire arathithia mastare jamoja mwana muno araciukiriria maramara arathithia muntu ja mathuku muno na ari Biblia kenderea kauga atiri na kagita gatitha o ara ni ira cia muthaka uria ikwenjire kugia nenjire kuthiri into biawe kuragia mpara nene nthiguru neria iria esiririe muno aroria atiri
na ndina ate oni nkuthithia araithuganiria gutwika nkombo ya mtu fulani mtu ungi warithitie ngurwe wagwiturene Biblia iri mbira areta aroria ngugi ya kurithia ngurwe araewa ngugi lakini atatarirwa byakuria byawe maandiko jariuga atiri arijaga masau jara jarijagwa ni ngurwe byakuria byawe byaribira byarijagwa ni ngurwe Biblia iri mbira atiri na riria akaria antu areha arathugania muno mauntu jegi nyomba yethe maandiko jari mbira atiri riria athugania mauntu jegi nyomba yethe arona kwina nkombo nyingi ciri nyomba yethe ikurana ikanywa na igakara bwega hindi we mwana wethe ka kunyarithika gakaina thina na ara Rwanda irio na ndi athuganirie arauga atiri ura nkuthithia ni atia ndicoka nyomba ya baba kairi ndeta mwira atiri oni nimbitie baba ndikwijakire gwa kairi nimbitie hindi na bwakwa ntiagiri gwitwa mwana waku kairi ndakurombo mpethia imwe ya nthumba cia nyomba yaku Biblia iri mbitana ekambira atiri kagita kara ajukiria atua yakwa na kwethe ithe na muonire aramwambiria kairi aramucokera Biblia ruga aramucunca aramukenera muno nontu neigirwe kiao gikinene muno aratumiria arauga atiri uju ni mwana wakwa ura uraurite na nandi agucoka uju ni mwana wakwa ura urakwite na nandi akuriuka Bwana Yesu asifiwe Biblia iri mbitandega nkinie kambira atiri areathata na bawara bera atiri kagire ni ngwira ndongi tumwikire ona kimatagire ni kira kiethongi tumwikire nkuruki muno ite ni bugaswe ng'ombe iria noru bumirete ni tumithinje ni untu wawe nontu kara urite na nandi agucokera Biblia igankenie kambira atiri atano ngina bara bangi barathithio ure ithe augire baragira nguo baracoka baramwikira kimata na baracoka barathinja arathinjirwa muno na baragiana gikeno gikinene muno mwendo wakwa ndeja gukwira atiri ntuko ya narua ikagita gaka inge turagirwa iwega bwa Murungu ikagita gaka inge turagirwa ni tharimo bya Murungu ikagita gaka inge turagirwa ikuraja kura mwene nya Murungu atwitete tukauma wegende bwa Murungu tugaikinyanga na mantu ya nthiguru tukarega kumenya Ngai ura watumbire na twene na tumenyagirira monka na arua tukathithia mauntu ya manene menya chara mwathani athire tukenyangia into bietu ura mwathani atikwenda tukenyangia miri yetu nontu mwiri Kyurero ikiurukia mwene nya Murungu tukathithia mauntu ya matomokangu chana methoni ja mwene nya Murungu akujathura Biblia iri mbitana atiri ntuko ya narua kagita kara ugwo mwendo wakwa ugategera wiya bwaku riria ugategera uthiuku bwaku riria ukonere mari aku riria ukerewa aria ongo wa atiria riria ukangana gucoka kairike mwene nya Murungu na njira kumurombo rekeri mwathani aritwira no akiao na igereruo mutano uju kiao uju arikitie kwinyangia into bia biria thia amwete ruga irunde rurete amwete na rwinyangirie na araura na ararutumira njira erete agirite indi wamona buu nyume kuthithia mauntu ja mathuku nyume kumenya menya jawe nyume gucoka kairikire mwene nya Murungu kumwira baba nimbitie mwathani na mwigirirwe kia Bwana Yesu asifiwe ndenda gukwira atiri mwendo wakwa ntuko ya narua kana nthi ugwe no tariria bwegama ngwataniro yaku na Murungu ri ya uririre ariku ngwataniro yaku na Murungu ri ya thukire ariku ngwataniro yaku na mwathani kiambiriria ne maandiko jatwiraga atiri nikiao kia mwene nya Murungu gitumite twithura turio onire nthiguru ikuthuka aramithukia aratuma gikondoria kia ruoje kireja kirathiria aracoka aratuma mwanki kirathiria gitara Sodom na Gomora aracietia ati karithiria antu kairi na ruoje aracietia ati karithiria antu kairi aracoka arona antu bakura arathithia untu bagutweretera Jesu Kristo mwana wa mwakwe nuntu bamenya jeto ndikwira atiri mondo wakwa na arua mutegeri wa Weru TV ndaja gukwira atiri gukurukira weje bwetu buratwerie kuma kiambiria mwathani na aritira Jesu Kristo mwana wa umwe akwe nuntu bamenya jeto Jesu arakwe nuntu bamenya jeto aretikira kurwa aretikira gusambwa aretikira kuthinwa aretikira kwambwa buthara bene guru arauro ni umandiko jagutwira thakame ya wera twika ya gututheria bautwe nikenda tugacoka wegene bwa kaire maandiko jari mbira atiri igita rira tukamenya menya jetu twetie therike ya gaturume tukona kuthambwa tukona kurekerwa tukona gucokwa kaire wegene bwa Kristo Jesu na njira yeje ya mutharaba Bwana Yesu asifiwe maandiko jari mbira atiri ni ariko mwendo wako watirie kinya ni ariko ngwataniro yaku na mwathani etire kuraja igita rira anda mweki mundene jwawe jwa endeni mwathani na rino sore bunene muno na andamu lakini
lakini rira nkoma atonyera aramweberia wegene bo murungu gukurukira wiya mwathani na itera Jesu Kristo arakwena ntuba menya jeto bahutu turasokwa wegene bo Kristo Jesu kaire gukurukira gikuo kya Jesu gukurukira gikuo kya Jesu itokogura kaire tokakiumba gikiaro kya mwene nyamurungu ikyo gituma maandiko jatwira atiri mwana uju akoririkana menya jawe akoririkana uthuku bwawe akoririkana erema riawe na gijukiria atua ya gusoka kirithe kairi areta aramwira atiri baba unimbetie higuru na ndiguru imbetie ntiagiri gwitwa kairi mwana waku ndeririria gutwika umo wa nthumba ciaku Bwana Yesu asifiwe mwendo wakwa ndeja gukwira atiri higwo tugwatanirite nagwo kuona Wero TV riria ukathugania nare waurire antu baingi barorera morebine antu baingi barorera momara marine antu baingi baratekwa imainya cha ndiguru barorera kou antu baingi baratekwa imandawa omuntu kuringana na wiya burabo muthekete riro kari aresi wiya bu bukwethetie nkombo yabu obukinyange na uge gotingana gutwika nkombo ya wiya fulani kaire okirire wirire bu bure wiya wacokia tue egweta kire mwene nyamurungu kaire kumwira baba ndi mwiye imbetie mwathani kanda irira bu bure wiya mbere yaku mwathani agakurekera na agagucokia wegene bwawe kairi mwathani atitaraga mathukia wanathukia mwathani atitaraga mathukia wanathithia mwathani atitaraga jere chonde wanakurukira porake rirocokere na kwirira ngai agetani nagwo mwitire jo mweru mwathani natharagia jara makuru agacoka akagwata jangi ja meru nyume kwirira gwaku mwendo wakwa mwathani natwikaga inya mwathani natwikaga mweru mwathani nakwetheye gintu kingi gikieru na riroka gintu kingi gikieru methone cha mwene nyamurungu ndina umanga yate gotiganiria maandiko ijatwiraga atiri bautio tware heya bautio tware nkombo kuria Misiri bautio tware atae tware gintu gutekio twatumairora gutiagirite tware antu bamenye mithemba yonde rekini rira twamenyera wiya bwetu turatagarie kinya turakinyokie kinya twitite na mbere turacothie bo mwene nyamurungu Biblia irimbitane kambira atiri baba wetu rori muoyo na turekagira na korirwa ni wiya bou kiao kia murungu igia ntwire wendo wa murungu ibwe gitariraja Biblia rimbere ibubu kurukiriwa ibubu ari otene ibubu ri onarwa ni ibubu gatura Kenya na Kenya rira tugatura kwirira menya je tukiri mwathani motho kujara jatene agatweroya na agatuthambia na riuga atiri akorirwa nijo maandiko jakauga atiri kithari monere nikiri barabarekeri menya jao Bwana Yesu asifiwe twiriragirie ni gutura kithari mo kia mwene nyamurungu nyume kurekerwa menya jetu tuturage kithari mwene kia mwene nyamurungu igitari yonde twiriragirie ni gutura kithari mwene kia mwene nyamurungu rira twarikia kwirira menya jetu nere maretu Biblia gankinie kambira atiri ithirire onire mutanoju ateigirwa bo enkorone murungu wetu rira tugacoka kiriwe ati no thuku nkorone maandiko jarimbira atiri ati karongs ati kamothuku mwathani atire kondi ya mothuku ari jorire tiririte rekini riroka irira rirokombura menya jaku kiriwe jakoriria Bwana Yesu asifiwe Biblia irimbitane kambira atiri mukorojo rira mwonire aragwirwa araigwa kiao arakena aramukumbatia nkingo yawe aramusonsa na araita watho Bwana Yesu asifiwe kagita kare mondo wakwa uririte menyene kwe mawatho jamoja teritie gurura toro bwaku kwe mawatho jamoja tanga na koritwa igurura toro bwaku no to tanga na komenya kwena wa ora wakumbire utanga na komenya kwena wa ora wagwitire utanga na komenya kwena omora gwekete muoyo kwena mawatho agaitarita after wauma na are oturaga Biblia riuga atiri arerwa nekirwa nguu arekirwa ngutu kwe ndongi kwena otonga kwena intobibiega kwena intobithongi biaretwe igurura toro bwaku nyume kuma menyene arekirwa ngutu ke are agoro muno ni umandiko jakuga arekirwa kimata kyari kyagoro muno arasoka arathenjirwa mutana uju wethe riracokere kirithe kaire maandiko jariuga atiri na arekwa kwinethe gitumi ari wethe na no agucoka kirithe ithe aramusonza arakarania mo nawe aramwika kwinwe ngwataniro ya mutana na ethe iratwika ngwataniro endongi kaire Bwana Yesu asifiwe mwendo wakwa ndeja gukwira atiri kagita kare ku uri nkombo ya wiya kagita kare uri nkombo ya wiya uturaga usingirite muntu jamaingi chamanene chamarito uturaga usithimirite usiekaga ndara imiti ugwa uga uhu kari ni woga atura kari uturaga guciona awu uturaga uthende
kende kintaka ya weya au utoraga ore nkombo ya untu bu fulani maisha yaku onaga au ni omwiso jwaju lakini egitarero kajo kiatwa mpendwa ukirire na uge nintego twika nkombo ya menya kaire muthakora rogatire oni ntego twika nkombo ya kurejaga masau janguro kaire ore nkuthithia kango ukirira mpane ko baba antu bainge baorerete sarene cia nthiguru eni ndeja gukwira atiri mpendwa ona ko worerete ngayaga atoma mpara ngayaga atoma kwaga thiri ngayaga atoma kira gigagwitaku na gwerero gokira sokera wetoka irira we yabu kire baba wakura wakombire ndio ngukwira atiri mpendwa kagita kara muthakore amenyire na urite arajukia atua arakinyokia gikinya oni ntego karaja kaire oni ntego ra masao kaire kametete kwa baba na ndeta mwire imbetia Bwana Yesu asifiwe ontobo iboke na yankora yakwa mwana abatara gwetwa nkombo yetete kwerera oni kabande nkombo yaku baba ukambeta baba kai ukambeta mwana renge ikaba mpedwa nkombo ya nyomba eje etete kireve asokare nkombo lakini eve atamujukiria are nkombo hamujukiria kaire are mwana nkadhiro sokera mwene nyamurungu ndia tugasoka kere kire mwene nyamurungu ate tujukia ora tugwitara bawutwe ubwo urerete nawo ate kujukia ora gwitara ate kujukia ora rebo ewo gosietitheria nio ate kujukia ora kiwango kiwo gosieneka kana kwinene yabongana kuringana na ukombo burabo gutekete aga kujukia ora mwana na aga kubangira mibango cha mwana wao wengwa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yambira atiri Mwathani atwandikite marietwa yetu mpene ciawe rwene ro mwene nyamurungu rietwa rakurireo ugwo rio agakujukia re mwana agakujukia kwije agakujukia re gento kiawe kiaurite arokirira arauga atiri ujo ni mwana wakwa gakwite na nandi ari muoyo ujo ni mwana wakwa kaurite na nandi agucokerera ate kujukia je korari uraurite yani je ko tario je ko twire kuraja gukunene agakujukia giririkana atiri ujo ni mwana wakwa kiki ni gintu gyakwa kiki ni gintu kimwe kya into byakwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwina watho agaitegurura ugo gucoka mutano baba kana mwaro baba ndeja gukwira atiri tiga gutura tekine weya tiga gutura kombo nebo weya tiga gutura re nkombo ya mauntu fulani janthiguru bantu janthiguru jakathira into byanthe bikathira lakini uroga atura re nkombo ya Kristo agatura Kenya na Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Riro gacoka kaire ukirire oririkane Ngai ora wakumbire Ngai ora wagwetire Ngai ora gugwikite muoyo agagucokia kaire ori gintu kingi gikiaru na mawatho jama ingi jakathanwa iguru ria turo bwaku antu baingi beire meterete oturo bakona jeka bagatura bathini ugo gatura ore mweya ugacoka ukaimena ukona jeka oturo ore thini ugatamani kwithura we na into ugatamani kwithura ore mto munene ugatamani kwithura ukithithe yangu genjega lakini mathugani jaku jagakwira woni ntiombo ande jagokwira atire ntuko ya narua ukirira uri ukombone ukirira uri ukombone urungame wira Mwathani baba menya jakwa ndikujamenya ndeirira menya jakwa nere maria kwa kirigwe baba ndakuromba atiri ncokia wegene bwaku kaire Mwathani agagucokia na agagwitithia na agagukinyithia antu aega. Mwende wakwa ndenda gukwira atiri tega menya jaku na metho jaku jankoro wone nara uririte wone mbie gukuthinia wone ngwataniru ukura gatigati kagwe na kiri Mwathani ucoke kiri baba kaire harie kitharimo kingi gikiaro na maisha yaku jakagaruka no turo bwaku bukabwa no gakenera wonokio. Ngai akutharime kwa mutegeri wa Weru TV nkoro yaku na arua nitikira kugaruro Mwathani na rire kagaruro kaethwo mwana utitwika nkombo na agwa gatwika gintu kina gitumi methoni ja Murungu na itharimo bionthe Ngai agakuingurira ndietwenera Kristo Jesu turiramba na nkoro yaku itikiria kugarura na guturanira Mwathani. Ibwega baba ibwega Ngai urorinya nkoro yako baba ina wendo na mtoro tegete Weru TV inkuromba Mwathani gitumi ukumuritana na aria uririte itovu Jehova ruteto rwaku rukuringithia nkoro ya baba gukurukira mnara twira ari nkombo itovu Jehova baba ndakuthaitha ndakweranza ndagukiriria gwarinya muno na gwa umbaga itokagarure muntu weigwa ruteto rwa baba ruroko mutumirite itovu Jehova ukamwita na aria uririte kurasha baraba thekine menya janko mababa okabathaura na kwenda gwaku Ngai wa Ibrahim Ngai wa Isaka Ngai wa Jakobu Murungu ra umbaga baraba thekine meirireria jamwiro kabakore no Jehova baraba thekine bange baethwo nkombo
baba okabathaure na kwenda gwaku ngai wa Ibrahimu omuntu ntubunde burabo mwethetie nkombo Jehova nchire bwantumite kuraja na ugo itubu Murungu wa Israeli weti okabwe biontu ko yanarwa mwathani wakiao okamukireria baba okamwita mwana okamutharime na itharimo byaku marikanira ujoro tharimira muthaka ura waurite Jehova riracokere kairi gukwira neti itubu Murungu wa Ibrahimu ngai baririkana na kwenda gwaku bukireria na inya yaku Jehova batharima no bakandorera mianka itubu Murungu wa Israeli nkoroki mona mwangata jwaku jwenya juro tora gwetegurana bakubonde barawendete Jehova bangane kubaita utumumu burabo kubaora Murungu wa Israeli bakarega kumenya gwenga inumbaga itubu Jehova bangane kubaita rae nira bakorera siande goro Jehova bakenyangi ntobira baehi bakenyangi gitare yao mwathani bakenyangi miaka yao Jehova bakarega kumenya kwino mwathari managa na kadithia mauntu ja manene ngai bakore kuna kwenda gwaku Jehova obasoke wegene bwaku Jehova ana betu baraba kora Murungu baririkane na araba korera Jehova ndiaria kiugwa gorera na ubakorera Jehova korogeta mpara itobu mwanenya Murungu igatuma bakarikana ati gwanga yorinya korogeta kwaga thiri kugatuma bakarikana ati baba ni umbare yaku korogeta kwaga thiri Jehova icero biu bagosera mwathani bakaurira guntune kora guteagerete baba wetu uri moyo orogeta kuba kora kungai kora korobara urete Jehova kora baraba urete ngai kora yuthi baraba urete baba na mongata jwaku jwainya obaite na ubakorera mwanenya Murungu na wikeno byande goro byojerete ngai obasoke wegene bwaku kaire no kabatharima na bakamenya ati mwangata jwa Murungu jorinya ndarombera ndigoro yonde mwathani na kwenda gwaku hutharimi antu bonde na bokererie na rietwa ryaku rigatura rigocagwa ndarie kitharimo iguru rya ndi thumba yaku Murungu kabaririkana no bonokie no baturie na kwenda gwaku Jehova jokio kumye baba gwa abakora jokio kumye gwa kabarithia mwathani jokio kumye gwa kabatharima no bathithire muntu jamane na jainya nindene rietwa Kristo Jesu mwathani ura umbaga mwathani ura wonokaia mwathani ura turagia moyo rietwa na riu ryaku baba na bakubone thiri bone gukena na kugwirwa nyuma ya kubakora na kubaturiria wegene bu gwaku Jehova ibwega no ntore mwathani ukume bunde baba ni bwaku unene na itio na bionde ni byaku Murungu wa Israeli patharima no barithie no batongerie gitarite na mwisho ndiende rietwa Jesu Kristo ngai wa Ibrahimu Isaka na Jakobu Murungu uri moyo baba ndarombera hantu bau pombe na gwitikia uri ngai na nuigawa no batharime na kwenda gwaku amen amen.